My God. Kunalo mzekeliso noma le parable uJesu akhuluma ngayo. Uthi uJesu emekhuluma kunesimbewu noma kunomhlwanyeli. Yeah. Umhlwanyeli mehlwanyela lithi uhlwanyela imbewu ngokuhlukahlukana kwayo. Enye lithi uyihlwanyela emeveni. Lithi yaminyaniswa meva imbewu ikhona yona kodwa ngenxa yeposition ekuyona iminyene. Ngikhuluma nomuntu okhona ya ukhona umlaleli ngiyamuzwa ukhona ngiyakuzwa umlaleli ukhona njengamanje ngiyakuzwa omunye uyakhala njengamanje nyebe ngiyakubona ukhona but iproblem ekhona ukwi in bad position la khona impilo yakho iminyanisiwe khona uyabo ya ukwi bad position isibusiso sakho siminyene mntaka baba siminyanisekile ngenxa yendawo isibusiso sikufice kuyona ngoba nometha noma kuthiwa kuphi isibusiso sikaNkulunkulu ngeke singakufiki mntaka baba nometha noma kuthiwa lo Jesu esikhuluma ngaye semdinayile uthakekha kaphili kodwa isibusiso sikaNkulunkulu sizokufica khona lapho nometha noma kuthiwa ulalaphi la ulala khona uduba ikhaya whatever konke ongakwenza kodwa isibusiso sikaNkulunkulu sizokufica kodwa sizokuminyanisa ngoba indawo kuyona iwrong lithi izwi likaNkulunkulu kwanele mbewu yesibili le mbewu yesibili lithi yayisitshalwa emhlabathini omuhle noma ovundileyo lithi yayisimila kakhulu ngenxa ukuthi ikwiposition eright yayisimila kakhulu zonke lezi ndawo lezi zifakiwe zitholile imbewu zisitholile isibusiso kodwa ngenxa ukuthi kunendawo isibusiso sikaNkulunkulu esingakwazi ukuphila sihlale khona isingenxa yendawo okuyona.